Kardom don marli pini nilia ko puthot lang thola nang litum kaching hon mate kelang bom channel Karbi 2.0 long lapen aprang si kadu kawela nili video kelang ara duan panstami nili hin pen Kardom pajiriklo Kardom lapen non kelang bom nang litum la Karbi 2.0 a channel long si akimilang polote subscribe pu tok dui la subscribe long ber ikdha lapen ting ni pin pen la dung head la belar jan da dui la dakta ber pon ikda thala la polte mon nili kapre ka video le upload sta nale tumma mobile long nangkele da pranya fan lapen pinia video bangke Adhar card la amen mobile number lapen address hai hui la so phut thak sini le so video bange kasalam pon lo la sinale tum la video pen sorry video ke cheng pen ki jut an lang ego la la pol de nale tum dak chini ikpo process bange la si video start ya prang la kai ke son la intro bang lang ego nale tum la intro lang det pen video le cheng pon phit lo nang lapen la nang litum mobile longs tame Chrome browser dri lapen kaprek ka browser tame nang litum open igon ni likda kai ke son la Chrome browser se open po ingpu ikpo la Chrome browser bang la Chrome browser input nang litum dax la search or type web address pulong adim nang litum ki tok dam ning bangke UDAI udai putok damo apare repeat no nang litum dag repeat pen la athak sila ke kitok di UIDAI pu la sodium nang litum ber igoi dag ber de pen final litum atheng no la official la Adhar website ba nang litum atheng no jason chingpu po la pen chingpu det pen la athak dui nang litum la athak da ke tok do get Adhar pula pen so ber nang litum dag locate Adhar enroll center la pen book an appointment la hai hoidu is tamina litum ke ber dam ning mate ki dam ning e bang ke la dag tok di book an appointment pu dim ber iko dag ber ik det pen litum ing hong ik chana la pen litum dag thek longi nang litum atheng no dag nang chiklang ikpo Dake tokado book an appointment. The facility pilot is the booking an appointment and Adhar Seva Kendra for Adhar service. Descended below floor. As the first for fresh Adhar enrollment la pen name ta dakpan la me la pen address lai hui update kuri me mobile number la pen email ID date of birth la pen gender la pen photo fingerprint hai hui anta dakpen nalitum change pon me la sinangli tum na so ber ki tok dui dak hini dui process to book appointment lapen la thak bang la nalitum lang ik prang book an appointment to odai run Adhar Seva Kendra lapen book an appointment and register run Adhar Seva la aber bang nalitum ber igo la book to sorry process to book appointment podim la dak beardet pen la son dag nan chiklang ik ponani tuma theng no sabso dag loading ikpo loading det pen finally tum da hini option nang pia tha gabang Indian resident la pen non Indian resident la sinali tumang la Indian resident nong si bernang po la pen dag nang tum la email ID pen login me la pen mobile number pen ta login me si mobile number la som dag mobile number bang nang tum Adhar card long kido mobile number vek nang ne dag nang litum non akimi ka update di mobile number pen le login ta chok la login de da mobile number dag ber det pen final litum la captcha bang la so dim la ber nang po la pen la send OTP la pen OTP mobile number long nang le po la so OTP ban litum da ber ego la ber det pen dag submit OTP and process pudi dag ber ik pin asini li bang pada de pen dag ni li mobile number ber ik po nili da captcha bang ber pon add lo non send OTP long ber ik pon nili send OTP ber det pen finally tuma theng no OTP nang le ik po la so OTP ban nali tum dak pen copy pon ik de no copy ik det pen la aber dui enter OTP pen nili nan thanason la dan nali tum la enter no OTP bang ber igo la pen nali tum la aber ki tok dui la submit dak submit OTP and process pudi dak ber ik pheno nang litum dak ber det pen asap swing hong ik cheno nang litum atheng no page chi khuli thopo
mate che open to po nali tum la video bang skip kipin benang lang dun ikbomo dalo pol tu nali tum panthang ka siksak ave po lapen ladak la sonang klai nali tum atheng no dak network problem hoisi dak application id lahai hui bang dak aber bang na chiklang te delos tame dak na chiklang nali tum mobile on si network machine pulte lapen dat na lapu hini dak option do new enrollment lapen update Adhar pudi la nali tum bang la update Adhar long ber ego da update Adhar long ber dat pena finally tum theng no la son dak na chiklang ikpo afrangsi la thaksi ke tok select the verification type pudi document basis update lapen guardian relationship pro basis update documents pentong update kurima nangli tum mate guardian mate ipoi paila so documents id pen approve pentong update kurima la hini dui la sinali tum documents do pul la thak option bang ber ego la so option long ba la ber dat pen fit nangli tum Adhar card long koson ma men ke do dak ber ego la pen da Adhar number bang ber ego dak ber dat pen resident type nangli tum dak pen select mon ego Indian resident ma non Indian non resident Indian la yu nangli tum dak pen select pon ego la select that pen fit what do you want to update PPC update ma jong sinali tum amen chok che pol ta amen ta update me la pen gender female ma male ma la hai hui chok che pol ta la pen date of birth la pen mobile number la pen email id ta dak pen update pon me la pen address hai hui ta edit pon me sorry update pon me la pen biometrics tricks ta update pon me dak pen la fingerprint hai hui change si pulote la sinili bang dak la name pen dak ingsi mobile number nili dak update lo la hini dak choice lo la sinili bang non dak amen pen la Adhar number bang nili dak pen ber pon ikpo asinali tum video bang ke skip kepin pen lang ikbomo la pen nili dak athak nangli tum hanapik lang te lo Adhar number pen amen bang nili togi elo la pen nili non dak ber ikpo la process pulo la process long ber det pen fit la son poba bang pola sinali tum la okay long bang ber ego okay long ber det pen fit nali tum atheng no la son dak nang chiklang ikpo dak mo athaksi bang ke nali tum Adhar number la hai hui do po la pen update name la update amen sorry la lote enter the new name amen dak akimi amen banali tum dak fill up on eknang po mate tok ik po nang po asidak nili bang amen tok ik po la video bang sab so paching ton ik po nili la pen amen fill up ik det pen nali tum dak id proof bang nali tum dak pen select pon me pid cp din ma mate p documents ma password pan card ration card lapen voter id driving license government photo identity card service photo lai hui lapen job card lai hui dak pen do nali tum chongwai pon ingo copy ma do nali tum copy si documents do ma las documents ba nali tum pino nili da example la point card bang si dak pen select pon lo nili dak point card select pon elo lapen non selected benefit document selected benefit nali tum la kung ri ASI save and proceed pulong dak ber pon ego nali tum dak ber ik det ping hong ik chen no asap so dak network bang slow la sinili pachington ikok po la dak network problem o la si la so video ke aprang ki poni phan bang siksak dak po nili ako dak refresh kori tholo dak la network speed alang tame 4.5 kb network dak problem hoy nili dak try o an ya lapen aprang process pang nili dak nang than pon tek thedat po dak la son si chiwang verlo nali tum han nili dak screenshot sena 1p igrong lo lapen nali tum la son interface nang klang po dak ber dat benefit lapen nali tum dak appointment number hai bang screenshot no lapen book appointment number igo lapen dat nali tum tibok het la Adhar center amen state lapen pin code hai ber igo
la pendet berdet benefit na litum la pu akung la son nang chiklang po la pen na litum da kosodim se select pon mala Adhar center bang la so address ai hui da nang chiklang po la pen la book appointment pudi la dak nang litum ber ego dak berdet pen na litum theng no la dak a time apor la pen adet hai hui nang litum command to si Adhar center rong dai mala so ni adet apor nang litum dak pen select pon ego select that benefit nang litum la aber du kitok dui la submit putok dui la nalitum la adet pen apor la tarik la hai hui submit thai fill up thai pen nalitum la submit pon ego submit that pen fill son interface nang klang po la pen athak ban nalitum la Adhar center nalitum ka select Adhar center amen do po la pen time date do po la pen dak amount to be paid 50 pinang po mo nalitum ada Adhar center dam lo putai phokep pinang po la pen non confirm bigo nalitum confirm that pen finally to matheng no la son pdf file pen la form mate enrollment la so slip bang nalitum dak pen download pon ik mepo la pen nalitum la video long thek pon long po ko son se kai fill up ning ma mate ko son se claim ning ma lai hui la si hormu bang ke nalitum heming ni lun pen la puan totally dak ka fill up ban nalitum dak pen fill up thai me la sila fill up tang thai fill up tang det da fit nalitum la adet la appointment nalitum ko so det si book ma la so adet nalitum hoda Adhar center long damigo la pen phokep nalitum hoda anam pinain la phokep anam pidat pen nalitum pan ada mobile number bange mate amen address nalitum copy ma dak online ka update la sinalitum odak mane ninin thampen update fit po hormu bangke la si correction fit po asin nalitum jong si kumane la son chokche dat do amen hakor lai hu chokche do bolte nalitum claim tamme la pen bang KAPREK phanta claim pitame la si pinia video bangke la anchot lo la si video lang misten bolte nalitum share ik tha la pen like hai hui ta nalitum pi tha la pen ting ne pin pen la subscribe bangke nalitum subscribe iko la pen la bell arjanta ber pon ek dan tha la lo bolte monon fit nili KAPREK video les semars tanale tum mobile long kilong da prang ya phan tangte pinia video long bang la anchot lo la sikado kave la Karbi 2.0 la channel long kilang ara do an tum stame dume thakme Kardom